Hökümetde aytasa aytkanmı, mınanday bolğon участковойлорда aytkıla dedik, bирок hiç kim jok eken dep. Kız kıla süйлeyüz, açıkça keregi jok. Kim söylüyor? Siz başta özünüz söyleyin. Tokta yetersin. Bugün Çok açıktan keregi jok. Şöyle Bişkek'e jönötüyoruz. çıkış tutat. Karan, Bişkek'e jönötüyoruz. Yerkide can başlattık. Bugün 2021 yılın 27 fevralı. Buna Aravan rayonunun Kermetov aile hükümetine şöylör köyleriyle baylanıştı atkanı geldik. Yani buna Aravan rayonunun mergençileri, Nokat rayonunun mergençileri var o stopta olgamız. Hazır birinciden teknika kovsuzluğunu saktanızlar, baldar. Atkanda öte yetiyat bolunuzlar. Sebebi mal koy bolup kalat, anan birinizlerden saktanыңыздар. Kıskası boşal. Sabırak aytıp koyun hemen. Hükümetke bundan 3 gün buradan ben barıp gayrıldım. Uşunda Oş'tan daha başka yerlerden mergençiler geletti. Biri hükümeti tapmadık yok ekan. Telefonu da ötürülgen, kalgan eskanda başka birlerden rüzgardan boğunca. Meni hem köyünüzler tanıvasanızlar gerek. Men Aravan rayonunun Ankara'sымен. Karimov Bölenbay Taşbolotovich. Uşunday japay karışkır çöbörlerde attırуу boyunca uyuşturucu işlerini жүрgүзүп atабыз da. Ошого мергендер жакшы келиптер, тааныбаганыңыздар менен таанышабыз. Негизи коопсуздукту сактайлык, Азыр участковойдагы өкмөттөн дагы эч ким болбой атат бүгүн. Себеби суббота болгонуна байланыштуу. Баштадык анда, баштаңыздар. Каяка барабыз? Кайсы? Бизде эмне деген жерге барабыз? Бул жерден азыр Акшарга түшөбүз. Акшардан ушундайдан тоонун этеги менен машинайдан бери карап бардыгы ушу бер карап келип ушу болгон мүмкүнчүлүктөрдү жумшап аткарабыз тапшырманы, бирок эң бир жакшы нерсеси ушу коопсуздукту жакшы караңыздар. Мындай шашылбастан карап туруп, анан кийин малал болуп калышы мүмкүн, эми моягын Кудай өзү сактасын, дагы башка нерсе болуп калсын, ошон үчүн шашылбастан эhtiyat кылып алсаңыздар жакшы болот. Бардыгыбыз эми ар буянын немесин билесиздер, мергенсиздер. Мал бала блогер. Жақсы жатқан. Қойған, отоғыз нәрселерді hem biraz айтып қойын. O жануарларды, анан башка жануарларга тийиш жок. Ооба, билесиңер, оны өзүңөр деле билесиңер.